Poncheki nahandi yimmanga nchekang la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyɛla bia ka tuun tali kuuna ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yɛbi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla dirapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bala labina ni anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ sɔŋ maa suhu tiŋa ti mali naawuni o mini yu shɛli kam dini yɛn ti ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مولاه فذا علي مولاه من كنت مولاه فذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعد أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. تبارنا غنا وني قدرت جبارنا نعمة غهند شنغوان ننتي وتتنيا فيلي كتت على في كلا ننتي إكو كت لعن تتوت كرم كيرا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. كت سورة نغن ناوني تبنما تمنما تتلهنم بندن تكياما ندما ناون دين بساني ناون نمبرهما ناون زنبنم بواو للن يلي بنكالا في يومن كتان ناون تنبا لافيا تمي بمبلا لافيا ونام پانتا لافيا كسورة نغن ناوني ان يبنما اندال فقنبا تپايا ندما ناوني نوفس بشليون وفس تنغو ناون يون يسان يوفيالي ناون پايا النب درجة النب دال بركنا النب حسكي للن يلن بنما منما ناون سوميا كسور نغان ناون ننما لمما نما افنما ناون پالنت مرادي خاصة افنم بنن دي تفسيري البركة غولوني توندما ناون ننت كتري كت تواسدن توهي ناون نن لالاتتي ما به للن يلي سور نغان ناوني غانا غومنانتي ناوني وغولي كتب رأي نفكرة نتحسما شنابين ينبا كتن بان ما كنتوني ناون صنبا خاصة تمبيا تتلهي the Vice President of the Republic of Ghana, His Excellency Alhaji Dr. Mahamudu Bawumia وملحكي تزون تسوري ترو Dr. Bawumia yinya TV wani yare tafsiru yomane katanga karkian ngoma zaha mununko arziki kala lama nangdama mo mal hakine ti suhri tiro te paaya na woni wa malma yala zata Dr. Bawumia na won songma na won pahma alheri an bor shelma na won panleta an zor shelma mi zaha na nan le katanka kya
la nyale media houses mo den kul baage NTV yemen yi machine na mani management ma zahana on gulinya te paaya banko arziki kala lama nan ma zaha na wune o mi yino kamza yala na yon ya san yo fialle ya arziki na on albarka nan de pune te paaya la nyale en karam bi taba te sure na gang na wune wotim te bangsim den galse kamal albarka na on nan lalatiti kapur kapara kasure na gang na wune wapahanti nyabilna lafi ti za yuno kamzaha nyabilna lafi na ummallati ti sara na wonnin lalatiti katiti nyabilna lafi katinya nduma na woni nasara shalewon ko alqawlin nuti annabi no yin na makariyan de duniya zahama lala nasara ma na woni timti nyabilna lafi katinya lala nasara ma kabe nasara ma pune na wonnin lalatiti mabi musulma annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wabuke al'ummama bahlalama watiti garanti din yon guidete ka gulte ka tirti bang sirte ka ta ku borge ka yaltiya adibu auladakum ala salasin wabsimiya yi iyalitam yala ta zone hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baitihi wa qira'at al-Qur'an nete wobsete iyalitam annabi yurlem zo annabi yin nan ma ahlul bait yurlem zo ne Qur'an karambu da ba tamo ti yumiya annabi yu annabi yin nan ma ti yula annabi ka dol annabi de bannan bala ki yu annabi yin nan ma ka dol ba ki karanda Qur'an ka dol Qur'an ma be garanti manglem bala ma ti gobrem bongo te pala banyam borge تمي كمال وهلا إن شاء الله ما به للن يله حاج آدم أم بهاجي ما هسكي بسم الله حاج آدم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله أو تغاليتم خذلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أنتم نور الهداية أنتم للحق أنتم نور الهداية أنتم للحق راية حتموا كيد الغوايا وانصروا دينا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله لستم عباد مال لستم طلاب نال لستم عباد مال لستم طلاب نال أنتم نور الليالي أنتم جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه
يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى والنظام واتباع لمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم ينظر الكون إليكم يطلب البر لديكم فاعلموا ماذا عليكم دعوة تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله 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 للن يلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تبايا يبها جيما هسكي للن يلي تتفسير كما يمشام لكن من تاكي 2021 تتاكي ما يلا بوهغو كاربوهارا قرآن زاشي سلومان يلا دين قرآن زاشي سلومان يدين بوهغو يلا ناون نغتر كترسون تو دين نغمي ka shabjane kazan di wumde dagban longo ka shabto yara de kul nyar quotation shanga terba biala selmin selene ka bobor lalama ka nyaka man don ko tonan za da bo kerza wala zo de kul ne pire shal biala ngo intir karba nang de ba amfana special quotations of the infallibles. I quote, "You are not part of me when you waste food whilst your neighbor is hungry." Said by the Holy Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indeed, you are not part of me when you waste food whilst your neighbor is hungry. Be like the honeybee. Anything it eats is clean. Anything it drops is sweet. The branch it sits upon does not break. Imam Ali alayhi salam. The real you is what you do when no one is watching you. Imam Ali alayhi salam. Annab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yara ne akoni dinam ka sande bendergo ka jini piège de kumne akoni ka Imam Ali la yalte na gba man shi ne bi shama na gba man shi ben shakam ka din yidi din nan la kashi ben shakam ka tuhbahna karmalsa wulni sheldin jinde zumi de bakabra wala yal nete bang me yaha. The real you is what you do when no one is watching you. Anye so nye ant nang de shele sone bu yuna la sa shel sone bu yuna ma an nang de shel ma deninya
naawuni ke ka ti niŋdin tuhi ma bihi ti na kuli be suratul yusuf ni ka di nyɛla lala suura maa n duma naawuni zaŋlimi ni ti baŋ ni karinzuŋ ti tali nyɛli a dolli n tumtuma ka a leegi naawuni dabgahandili naawuni ni wubisi annabi yusuf sham har noom piligi ka di nyɛla zahanli ka o ma bihi ka bi niŋo haashara n voogo lala maa haal ka di ti naari la kobiligi ni n yi kobiligi maa ni ka o lee dabli n ti yi ni maa ni n ti be sarika ni n yi sarika maa ni n dinna di pa naawuni lala soli ŋɔ so biɛɣu ŋɔ ni di dolli di mali yibo to di kisa maa ka di ŋmaari chɛna ti piligi la zahanli maa ni n naagi zahanli maa shee ka kana ti piligi ti paagi din nyɛ kobiligi maa o ba bihi maa ni daa gbaagu zaŋo niŋ kobiligi maa ni sham ni bin zaŋo dabli chɛŋ ti kɔhi sham to zaŋo yaha ka ti lahi yɛn tuɣi ti karim bin zaŋo kɔhi ti so maa won be na yili maa ni wula n nyɛli lahabali din lee niŋ ni maa ni Haji Adam wula ka karim maa chɛŋ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العلي العظيم للن يلي تبقيا واتون دندانا قبل لبنا قبل غماني قبل تدو انتبتهو انزمو كان مصرا انت كوهو ونكاتي يسر ما مندو ما ولكو ننكيل وقالا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه للن يلي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه للا من دلل النبي يوسف دبو بولو يولي بد عزيز المصر مبلما بناما منندو وندو كزنو بولو با كيرو لامرأته كيرو با أكرمي مسواه تبغمو بيهغشي ونيلا جلما لنا أكل يلو تبغمو بيهغشي دزنو لبه انو ولا كانشي دندون ماني انزنو نغا نوني كير ولا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا للن يلي دنتونن أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وانتون دنتونن كونن تأنفاني نيونو شما أنفاني لنم بلما ما بول نينا بديرا أما دمي بندر شادن تغرب فولي وانجل النبي يوسف ما وبان يعني كمان دنتونن كو ليغمو ينن با أنفاني بي نتخذه ولدا so karinyala mulla nama misra nama wamino pa bobo doara so lalama zo ko yal wula den tonan kati zongo in legete biya bonto adopto tabanni balama nzongo lege bo biya kayal wula وكذلك مكنا ليوسف
يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث عندما ناوني للن يلا كويل وكذلك للن يلا مكنا ليوسف في الأرض كتنم ناوني كتبالغي تنباني انت النبي يوسف كايكو نيا نسلن سكر فلن يلا النبي يوسف دني بنا ونن شامبلما بوزغو ولنعلمه من تعويل الاحاديث كتنم ناوني كتنزان لا فرسما ام بانسو بانسم شلدين يا توالك بالن بن شكم يا توال حقيقه ني يشل زاهكو باندله بانسم يال شلم بلما يا توال كم ويل وين بانلا دي فسراني يشل زهن لين ياله بوين ياله كنا اونتو لا بانسم دين يا زا غاندله انزانتو كيل ولا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون تولا لين ياله ننسل نمبامبياني بوبو منا ون يالا غالبون تورينيو نياندينيو ويالا بوني والله غالب على امره من غنا ون قدرت جبارنا ويالا نياندينيو زان دلم ويالا زاها اما نربو بامبول بياني بامبو من لالا نياله سو ريزو كا نيا وتي بي كامني وزل سلنا ون كوتو يهو شينا على غبغا هو يم بيم بيم من تيار شلها دومي ايمان ما بزلما na wun mi bumbun shele impossibility din kuto nan kulmal warama ayika na wun sani din kuto nan ma mamman yala din na wun yan to ke kar mamman la lebga in lega din nan da so ashe na wun zan la annabi yusuf ngo no le karim zon titalizan tite ne te bangma duniya شرط شلدين سمسن ربيع سونيا كانن إخلاصي أمباني غاسونغو إنسان ديغنا ون زا كنا ون بديغا زا كووسا للكو نن النبي يوسف ماو سو دنن دما زاها كابزونغو كانت نن كو بلغمان برايان كومي كاليف غن بانزان دو نن دو كو بلغني نا ون بان سما فونا وتوري فونا بلاما بانتي كانت فيهما karannan baka bu za koni kanun yom zon kwama de zaha na wun ban sun funan balama kartiyan na lako nar la na yilmane karko kake kana ma mamman yago nol kayilo pa velgmo biya gashe bobo vyalanga tebgomo den tonan ko nan ta amfana jani den tonan katil zongo lege te biya tulal kana wonnan do ta dabure lebgar yala wula zo turinyo kudratu jabbaruna kayalti wula aja adam walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma lalan yale walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma banna ganna wuni nyamani walamma balaga ashuddahu fasara dibayin yankana fi wontin nan balaga inti page o palya wannan balaga zaza ka shabiyar ne kama yompinanu ka shabiyar ne har zan kyanta pa yompina he disa wa palalama ka banna wonto bontiro shalma de biane to amma de fasara shal dem janyala na wuni wo wusromi wannan la ikhlasin na wuni kana wun wusro dizo ko pilgo ngu zahan lema kar ko yin mane ko belga mane yin mane nti zongo ko le dable ka zongo na te ko hay nzanti misrana ko zongo bolo pa no gbobo vielenga anyere mboma zaha karam zona ko yir fasilongo ka ke fasilongo yi fasilongo nti ke fasilongo so walamma balaga ashuddahu wo wubsubutun wubso page tembor no pa shelma won page tembor no to wubso pa shelma inyane mani na wungu so me mpa pare shele la wubsubu
level ma ko yerma tun hum so pagal la pabu shema atainahu hukman wa ilman disahama katana nawuni katito iko dinye fukumsi dene ne bangsam ne hikma titof hikma ni iko dinne to gobe bihagama nto annabci ni iko dinne to gobe saloma wa ilma ne bangsam shel ne to jilkana yala yin yalo bangsam jan me kake hikma nirne to mal bangsam kaka hikma o song de yala deje kara gabra bihagama den tafitina hal صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bizu ayen yame temal yamne hankale anyelo anto nyaso ko mal yam kaka hankale kamanden to be biagane ka so mal ya kaka yam de zabye biaga funi so kema karnyala hikma shalenyale ne bangsam lale hikma ngomi kyan mene annabci shelna wonni to ma ni iko ni sulun si shel wonni to gbob biaga ma kap ko mal iko selo ma zo ne bangsam kana yal wula wa kazalika وكذلك نجزي المحسنين banna woni lala nan bu shabanya nan bu manga bilcin nama dalakatin nan na woni intirba san yo jala so de bangserte me anya wa yusla najzi al muhsinin mutlakan harka duniya ta yi sai mun kam bango man le bilcin nan bu sun za ha amal san yo na won san alheri kam ka kul zanga manzal de sol zugo de mal san yo de jaltira aku bahyole de zokanya muhsin ma karmal alif wallam al muhsin so zaman kam yara nirzaha yigobe alheri nambo in chip amal tinna won san won tapine na won gan pin gandel shele in zanta na won ikon balala kana won nanda so na won yiwubsir nira de maldin shiro kun shele kayalti wula yaha وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك tola lambala yinya yitire ne kama na wun yelyane walamma balaga ashuddahu won ten wumson te paaga ten borne no pa shalma to nima wo papalya wonya tarbiyat tam karpale dizu wati yan face dunia trial dahambu kamzaha wayan jemi chip da ko jihovi so dizu wapa bialanna yilmani ka pamami pa vialle yilmami malla dunno de ba yo point ka pango konko maldi iko ko zongo ti har zahane ko yidan woyi ka sokami karpalan wune annabi yusufu ne zulaiha lala misra na ma pa bunir ba ayin wokunku mun pa won yan pa bu zo yan yala shintwani yinye bewo warawadathu allati huwa fi baitiha anyam wonde so yin ma pa ma zulaiha balama ko kulnu wayan nan sham unkul bago kul zo man tu an nafsihi ka wun jalalama ka pa ma zandu man nando din kulyan nando bago hankali zan ko zango man nando ka wun jalalama wonya ka annabi yusuf furo man ka cer lalama wa gallakatil abwaba ka pa ngo ko annabi yusuf yuno ko baga duno ya yo point ma za nyama wa gallakat mubalagan balawo parle par pieni dinya de patla shafi za yene de ba tata ko parle par rambo ka gbaram bo de ba tata par de za de ba yo point wo foga annabi yusuf hankale ko bangya de ke kadda jammala amina ko nyam dunu e ma parla de za par bu mangle kay pol ka so yen dol kenan
ko nan wala lama wa qalat won par duna nan ma zana ga ya ko nan yel pa man yel hayta laka to malgam na adine kwa won yelo lama wula kan ummi yele na won dable anyego manama ni jihadu payan pagoma ko wonni yam tilge ko yalma azallah na won gumma domin ya farko yanka daga nguna she pa anwo shi to ane mi kul samije kankirin kan ka pa anwo mvigo man zaha dolo Allahu akbar debo fiela kan ummi yala na wundab gahandele yite yatin dar lala aya shardin ya fishina yungo wo yalme wa kazalika najzil muhsinina wo biala muhsin nam fune mun lenya muhsin ma ihsan annabi tafsara zan dalam ihsan an ta'budu allaha ka annaka tarahu al muhsin ya wo jamdilana woni da'iman wo biaga fune na won jaman yale wo mi jeya ding man lawo wonyar lana woni da'iman muhsin mi ne de shambala so wonyalla lama pamane nungo lama mun bu nyiro nyer shel won wuro ngoma wonyallo duma na won dizo ko ma'azallah nduma na won gulum maka kira za bi'an ndambala kayal wula innahu rabbi ahsana mathwaya lalenyale kula pahe nyama woyalme ma'azallah nduma na ngumma kana yal innahu hakikatan ndumama allama ahsana maswaya wa fialgam biago nyama wotela na wonni no ni'ma shanga ko paale ko de ke fasara ma shabto tirleme inzang leme tirla misrana ma no fialgo biago shella na wonen fialgo biago kacce kalala no do ma fialgo shima to so annabi yusuf yaya no zang lala tir lala nama dezo ba ayulle ma'azallah won yalni ma'azallah wa kana innahu damiruhu wa ma billabla allama innahu ndumama rabbi muninye nduma allah ngoma muninye nduma rabbi ahsana maswaya wa velgem mbiagashi anya ndumani yaha wallahi lim lana wonni kacang yaha kayal wula innahu la yuflihu adh-dhalimun nduma ma nguna innahu hakikatan la yuflihu al-zalimuna wa butihigira az-zalimi nduma nguna won butihigira az-zalimi so reban nan yala mun annabi yusufu yitum lala tumama zalensi ko nan domin wa zalla shalkar zalbushi ko kebe sheyan bala wami yike shalpolo dem po kebe ne walega az-zalimi na wumi waduma songunya allama wabtihigira ngunya az-zalimi dezo annabi yusuf kunnan lala kayal wula yaha ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي للم بلا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه هرسو ولقد همت به وللا زليها وما ساشل كم ونن همة نا النبي يوسف نقول زو همة زاها يلقى النبي يوسف ني ويا نو بمان نو هيلا زا ويمجر زاها كوزان لنا النبي يوسف كو كورس زاها ملقى النبي يوسف ني وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كما فسرما لولا أن رأى برهان ربه دمبون النبي يوسف نيو دمنا ونا آية نما نوسب شل دمنا ونپون وبسو استبابار شلما لهم بها وبنا نيلغ كيوني ينيا فسرما
shabi bu maga bu ni bu yanti fasara ma anya lola kad hammat bihi wa hamma biha ko banyal gannu ni dir pala na burha aya shel wanya na wundin ma a tin ya fasara ma ni yalla shamma wala kad hammat bihi laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha dir pa wubsu shelo duma na wonnu wubso katke ko paga nti paga aya shanga wonya ma zaha nti paga ko nyala minal muhsinina bubiya ga pune kambanyar la na wuni la hamma biha wo bana nyal ga kyoni diranan ya lala ayango wala kar hammar bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih imam ar-rida alayhi salatu al-musallin المأمون مبوه بوهو سأله المأمون خليفة العباسي مندات بوه إمام الرضا علي بن موسى الرضا كوبوه بوهو قائلا ألا تقولون أن الأنبياء معصومون دم بوكين يرنا أنبا نمبايا بنيلنا ونقول شبابا من لكشي دعر ببنان دعره infallibles darbu parba bunan kashi kinam yar lala فقال الإمام بلى للم يلي فقال لساكو يلي فما تفسير هذه الآية ولكن همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كدين يلا للكي يني أنبا ونن لكشي دارب بكدارب بكرنا ونتالي كآية وفسر لي كل يلا دني زليها نن لا همكيو انكروني كوبا ni din pana won aya dalil shel dem ji oni mazo wala kayan te fasara domin wo bagnyal ga kiwoni fa qala al imam laqad hammat bihi hakikan lalan yale won zulaiha wonan himma kan yalge ense no kwarsike annabi yusuf ni walaula an ra'a burhana rabbih diri pala wubsibu shale nduma na wonno wubsin nan annabi yusuf ne ko nyana woni da'iman in minal muhsinina ya la hamma biha wa banan lalaman kyoni kama hammat kaman fa'ama banin nan shamma so ribban nan yala wa banan fa'ama le nan lalama amma mun balo man wa banan lala lakinnahu kana ma'suman dem biyan yala wanyala na wonni gulshaba ma'suman yo wa butum da tale wa bukir na won tale ne hatta wa bukir tale ce haba wal ma'sum la yahamma bi zambi wala yatihi nan bu son duma na wonni gulmi yaha kanya ma'suman wa bu zan do man ker zunub sine wa mi bukirle faqala al ma'mun bisaka Alifa Abbasi al-Ma'mun ko yalwula lillahi darruka ya Abul Hasan zalmin sinar bunyal bravo well done boy na kokare kai ayal yal male ko nyala budmu amma tala ko yallalama to rembo ban serteme mabihe ayalala takat ba ayama bahago وكذلك أولى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ndumana wonko ya nilala kabanna woniya kata vur kakyo mvukyo su'a zabiere wal fahsha ni irin da'arat maka man zina banna woni kabu mvule kakyo wala zo إنه من عبادنا المخلصين دومين النبي يوسف حقيقة من عبادنا المخلصين وبيلتنا منا وندب شبا بما الإخلاص نكون يلقى بينا وني كدار كشي ببيها غفوني لا لزو كنا ونمي دين دوار شلنيا لا نو كشي لا ما كدار لا نما بتو بارو anya alnawun karam shaltin ni to ko repune annabi yusufu de bang serteme
wo gbaalo man ka zaɣase naawuni taali kpɛbu naawuni taali kpɛbu kam zaa mi a gbaaga man ka chɛli naawuni ni taa pini naawuni tɛɛ maa mi din niŋ denja ka mali sarati din nyɛ zaɣ yɛriga din be di zaa tooni nyɛla zina di bi viɛla din yɛn baham niri yaa di yɛn baho la yɔli yɔnyɔm nyɛma wo daa laafee di yɛn ŋmɛrila salim niri mali alaafee ka kpɛ zina ni wo daa laafee maa din boogi niri mali arziki ka kpɛ zina din boogi wo ku kpina arziki naawuni alkawali nyɛli riwaaya bɛni ka di kaanili duniya ni wo yɛn nyɛ shɛŋa di puuni wo nyɛ vili din di yɛn chaŋ ti paai shɛli polo maa di ku paai yaha ka di ku daɣadaɣi shɛtɔni yɛn mali min niŋ luŋɔ bi yɛn labo shiriku zaɣ biɛri yɛn labo wo yɛn ŋmanila gondili bi ku labdi kpɛrimi firib wo ka din yɛn gullo to ka naawuni su jeemi ka di tom be o zuɣu ni naawuni gumti a nyɛ niri yi kpaŋ o maŋ yaa ka kpaŋ o maŋa n zaɣasi zina naawuni ni taa pini wallahi naawuni ni taa pini di zuɣu ka naawuni zaŋli pahi dahambu shɛli wo n zaŋ daham annabi yusufu wo yɛn toola pini annabchi ni nam ka dahammo wo n zaŋ shɛŋa dahammo maa puuni zina ŋɔ maa wula ko yɛn niŋli ka o zaɣasili yɛla ata ka o zaŋ ka di yɛn zaŋli yuuna ka di sɔŋ ti gba tuuli din paago lala maa ko yɛli ma'azallah a nyɛ do ko bonduma naawuni gulubu yɔnyɔm da'iman a ti nyɛ binshɛli din nyɛ shintɔɣani bini zaaha ka ibin ŋɔ naawuni jɛli a bɔri naa tiligi yɔnyɔm ka a yɛli a'udhu billahi mina shaitani rajim nduma naawuni gumma ka chɛ bin ŋɔ a nyɛ bin maa be domin din gara a yaa din mi yɛn doli di nyaanga nyɛla daana sani so kpaŋa maŋ n zaɣasili ni tuuli ka a yɛli ma'azallah naawuni gulma din pahari n yi ka a teegi n duma naawuni ni niŋa ni'ima shɛli ihsaani shɛŋa naawuni ni niŋa alheri shɛŋa naawuni ni niŋa ka a teeli a zaɣasiri teebu din faa ka shɛya a ti tum lala maa di zuɣu kan yɛli nyɛvili maa alheri nyɛli ka naawuni ta alaafee maa alheri nyɛli ka naawuni ta arziki maa ni kam an mali maa zaaha naawuni niŋa ihsaani maa so rizuku ni innahu rabbi ahsana maswaya wo nyɛla wo dum a duma maa mi niŋa alheri teemili a zaɣasi ka niŋ zualinsi ka a niŋ maa wula nyɛ zualinsi ja'ala shay'i fi ghairi mahallihi ka zal shɛli ka di pa di zaashi zualinsi ka a niŋ maa din paharinta innahu min ibadina almukhlasina ka annabi yusufu ko bela ti nim naawuni ti da shaba ban niŋ ikhlasi ni ti nim naawuni so ka a baŋ ni lala yɛla ta ŋɔ ka a yɛn gbubi ka tiligi ni duniya naawuni taali kpɛbu yɛla ta ŋɔ ti yino kam yi gbubili an tiligi kan yɛliya ni kamam naawuni alkawali nyɛli dahambu yi ti kana ka gbaaga maŋa ka che naawuni taali kpɛbu wan taa pini di baabaa tu nyɛ zina din to nyaŋdi niriba pam a nya ka niri kɔrisiri o zuɣu n ti yɛli to naawuni gba nyɛya yɛla ŋɔ kan ŋɔ kan dii yuli naawuni gba nyɛya kan yurili n dii nyɛli to n yɛli ni to kuli yuli ninsali o bɔrimi ni o viɛligili shɛm maa ni ko o yurilim kan ŋun yurilim a tuumi mami a mi ni nyini ʒɛya ŋɔ ŋun mi n ʒɛya ŋɔ kala tom mini an yɛn tum shɛli maa a mili ka an yɛ walla n dii bi yuli la maa kan ŋun lee yula la maa o ti bɔri o daadam yi ti niŋ lala maa ka bi zani yim n niŋ itiraafi yɔnyɔm a ti nyɛrimi ka o lahi pahi o maŋ zarigi n kpɛhi n niŋ zunubsi pahi a nyɛ ko o naawuni n zalli a nyɛ o maʒiri pa naawuni yaha ka a tum lala maa ka o naawuni n zalli ŋun yɛra naari niŋ maa
ka la yel nan wonen zalle wata nya bul kata lafiya din wuna kata hankale kale yela nare nan ka pibu ma biya sen ka pile kana ton yel nan wuna to won diegi wonta iko shelma zaha ka ban misali shel din biane ni yel ne akul baga manga den ta annabi yusuf nyala misale won bago man ma kana won to kine mun nya annabi mun la na tarihi pune temal iran doso zamane wala I think around 800 pune mbala be 900 ne to ka lala nirma nda yele ya bono Abu Ali Sina ka bono le zagma Ibn Sina ka Silmin simi bono be Greek ka banzan le bono Avicenna dunya nyanga zo doctor nem bankul tibra ashibte nemo bo malbolita fi shel ka bono the Kainos of Avicenna bono shel the Kainos of Avicenna ngoma kanunul Ibn Sina kableb gele go to yalle ka yalle ne da Kainos of Avicenna kanun lo zalpana tebudini Ibn Sina ne zal shel din ka duniya nim medical colleges ma zahal din ka bu yusra waranya la Goldsmith machalin danyo ngoni yalma na ko hanam shebani ya ne da sun zakan zambu badin na baba mi be yoma an suhra gafara talakan yan zan lalamati domin yaba alaju wan nguna o mal hakin zo alaju wan dal barkan kulni yalla la kisama machel ne mara kwambama Abu Ibn Sina waranya la machel songun zorna woni karati she man kurta kabu zaman ma nabi punga ko malo mbosole yi kagor zawun polo ngin le yuna komi malla kwarsini do on pa shamba sokoto miro ko tin yalla la machel ngo ko su bago wonye Ibn Sina ngo belchen miyo ko fielpam ko miro nan tepu kayolo ne malla ben ya kaza kabor na mallatima ko box ko yar karman ngo ko ayi mi mal salma kar pal pa kaza ne bor na mal shelma kaza ko kar biya kaman ngo ko ay amari mal sahad an kasazo an nan ke ka dol makata payin kan zan le wuha ngwe ne je ma shel kan nan da tikema bo pala yin ma ne ko nan ban na koy nan butim silim bon ban guldun wal ma yilma konko ko ban ne na yil no ka bu kerma dunwema za boble bokul yoduro ma kaw ka bu pare ka pama yoro garna kabla yo geshel kaw ka bu kul pier la haran tikante pago mamman du daga nguna shemba na machele bonke du ndage ka pama ba dunwal ma parka wo shafi kana suruge salman na arziki pop ka dabiyan babin ba machele ko yolo we anyare mbonza adine ama ne bor shel nyala anya ne je ngo ko ri pergra we mbor me na nan kaza ne kaza tina ga ka varan bon ma kyam karnin kama bullo bola ta pa ko je wi ka o jelala la ma ka pa ma ya ajame we ende nin tum de tuma ma kan ni dama arimal ba furum yibe yoma kyon kan papa nu ka yina we de bien garke ko yo ba furum to ko ke kakpar ka kul fonja vol za kan za bulfu ba kul kan ko kul yul yule vol yiri bien wonan to dolle yi vol kane ko kul je ti har wayen nim sham ka pa ma pa har pun ma kai ayu ya yimna yon wayen kanna ka kul ti har wula ku yan nan wo zorlo duma na won tali kyabo man jahada fina lanahdiyannahum subulana mun kan nan jihadin ko man tinam na wonni tinam na wonni tinnan wula tin yala banyan dolso so ka dolso ko te kano hankala ni ya we nyama ni yan nan shamfa ya nyala yan nyala bindi
ko fosin nye bindi ka zaŋ li ʒen ʒe o maŋa o n kuli yoogi yina ka paɣa maa ashe yin ya kan zaŋ na maa ka man ti Allah hankali lan bala ka naan yɛlo ka doo maa ya wei ka mirina bismillah ka paɣa labiri nyaanga ka doo maa taɣari o labisiri dunoli ni ka o yoori dunoli o kuli yooi dunoli ka o yɛli doo ni o garima ka o yira laa ka o niŋ hari n ti yi o n yinna ka o rii baɣasira n baɣasiri dikpuna ni hari ti kuli yaan ti su kom lala yuŋ maa ka nduma Naawuni tim Naawuni dabigahanda ka bi sheeni o zuɣu ka paɣa zuɣu maa ka o nee biɛɣu kali nyɛla kamam tibbu balli kam zaaha doro kam zaa o milimi ka mi miri ti la di saha ka o chɛbisi machɛli ka ʒini lala maa ŋuni nyɛ duniya nyaanga zuɣu ŋun sabi bum tibiri ninsal dɔrti ni nyɛ shɛm zaaha ŋuni n sabili ka tom sabdi ti laha ni din tibiri shɛm so lala buku maa kan the Canons of Avicenna the Kanunul Ibn Sina ko sabili har ni zuŋo ka duniya zaaha ka bi dollimi n bɔhindi tibbu ya polo ko o nyɛli o gbaalo man ka zaɣisi Naawuni taali kpɛbu ka Naawuni tuhi lala pini maa wallahi tallahi di bi niŋ leet ŋun kan gbaagi o maŋ lala Naawuni mali pini shɛli o n yɛn taa man ŋɔ n bo mi pini shɛli o n yɛn taa amma wɔn taa pini a mi yi pun biɛla di puuni ka bu mimi zuŋɔ an wumli ŋɔ ka niŋ alkawli na duma Naawuni yin kula an niŋ zina wallahi wɔn taa pini domin o nyɛla gafurun rahimun o nyɛla ŋun chɛn paŋda ka lahi nyɛla ŋun zɔri nambɔɣu wɔn chɛn paŋa o mi ni taa pini ka zuwa nambɔɣu so ma bihi paŋ ya yi maŋa ka ti piigi din nyɛ alheri titi ka nduma Naawuni ka o zo mini ya zaaha nambɔɣu bu tima ishara sahama kan zɔri ni ti kpee ka fa'ida ŋɔ bu tooi kana wa illa di simsi kam garigi yɛltɔɣa shɛŋa kpɛŋ ŋɔ annabi Yusufu ni niŋ jihaadi shɛli maa jihaadi nafsi n bala pati ni chɛdina later on Naawuni yi ti tima iko shɛli ni garigili din na biɛni yɛla zuŋɔ ti na kuli bɛ suratul Yusuf mi malla aya kɔbiga ni pini yini 111 Qur'an mi sura maa zaaha a laɣindi zaaha di nyɛla kɔbiga ni pini anahi a yihi kɔbiga ni pini yini kɔbiga ni pini anahi ni alan kpalinda ata 111 ka yihili 114 ni di yɛn kpanla ata di yɛn kpanla 3 a nyɛ dibaata ŋɔ di ʒɛla suura dibaata din nyɛ bahigu din Qur'an maa qul huwa allahu ahad suratul ikhlas ni qul a'udhu bi rabbil falak suratul falak ni qul a'udhu bi rabbin nas suratul nas aya suura dibaata ŋɔ lahi balkar yɛra ma bihi a bɔri kuntuma Naawuni no tibga ya nduha ka gula ka ta nasara yel tula puuni zaaha ni wahala kam puuni ka bor nan duma Naawuni ko gula ka tibga ka ta nasara a biɛhigu kam puuni wula ka niŋda mabiya ayan karin la suratul Yusuf ŋɔ yim amma din na biɛni yɛla a ti paagi annabi Yusufu yuli ni bɛ luɣuli kam zaaha a ti kuli karin nan ti pa Yusufu to nimaanima a ti kuli yɛli Yusufu ka a tahi aya suura dibaata ŋɔ ka a karin kuli wallahu ni kuli a'udhu bi falaki ni kuli a'udhu bi rabbin nasi lala ka a yɛn niŋ hal n ti paagi Qur'ani maa bahigu n ti naagi suura maa bahigu ma bihi a nyɛ a too niŋri n bɔŋɔ naagi nduma Naawuni yɛn tibgaami kaman ŋun Naawuni ni tibgi suratul ikhlas kul huwa allahu sham wan tibga lala a nyɛ a niŋ lala naagi nduma Naawuni yɛn gulaami kaman wan zaŋ gulbu shɛli din be suratul falak puuni qul a'udhu bi rabbil falak min sharri ma halaka wa min sharri ghasikin idha waqaba wa min sharri naffasati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada anya la sharri namma won toxsel shamma Naawuni gula ni lala ma kariko
anyaw anang lalama ninsal nim min alzin nim barna biyar shanga den biyan ma zaha na wonu gula ka kel kata nasara buzo kaman wa nan la sham suratul nas sham bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas na wonu yan gula me alzin nim min ninsal nim tiabiyare ni zamba dinnin ma zaha na wun yan gulami ka kelalama mabiya ma min kamam ayam surma ayanum za nar la kobgan pin yene ab alla an la anyar la ata so lala zo daba takar nan da ka nagalala naka abin wa ma ka kari nan la amle ya kar diga ka nya gulbu duniya ma dubu kyam straight o shi abgon kala gon nto paga pabushi yinyatin shi jinglo ngo kay yino kamza yisi yel nungu yan changlo yang awomi ku kefe an kwalan yilngo domin jinglo ngo na ku yimbalawo ka ku kefe yin shi shamo yimi akanya so rezo de men kefe mbiane dezu sha borin bonen maya kanan straight sonda yel yeto ale kam min virko bora to kale bang ne kama wo bang me ko we ki kul yar biara ka yer no ka nya gulbu ka kul yar te gulbu yeto ala lama bo gulbu anda biya ma pulne mule da gula anda biya ma pulne mule da gula ka butiyan do anaga kaska kaso yan gula mai afa abuti ha me biya anda biya ma pulna aramal keto karamal liga aramal zupulgu aramal namda ka ku kewdin da gula ama pulma ne kari na ken za'a lalama karinya ayuliyan yala wula kara akala imana an yar liga kaswar jinja ma akala imani so yel shanga bian ya de yulin nambal gango ayulungo ka yul ya yen ma babang dunya ma kyan lan yala yima yel suma bian ni yel biar karba bian ni yibo tumde za biya bu wurin so kutuma za biya na wumi bu kete bahalama bom gulbuta manga di pala de ko nang me ka kul kum kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kelmi kula hanna ko en zama mi kyamte song di nyala ayen nang la 100 years yun ko ga duniya ngone ka ban nang chilma hal 40 years ka kyamte so 60 years ma ka nang le balle wula zo o tenan bu yur la ma te bor meneti za yuge ka tumna wuntuma na won mi nan tilala اللهم بحق فاطمة بحق فاطمة بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون اللهم لا تفرق بيننا وبين نبيك وأهل بيته طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رمضان